tlang au channel lo thlir thin tu zong zong te in zawaiin chibai le vek ule atirte achanga mi mit fuk na le Sushan Singh Rajput thi na case soi to a ming lam rik zel ngai deuh tho chu a chian thatak nia inchal Sandip Singh hi ani ome ma se ani hi tunlai hian a che khu vak lo ni in alang mu tur om lovin a re sot le a ma se ama Rinhlelh nai ro azwal twal thung si Vikas Singh Sushana pa ke Singh lawyer chuan Sandip Singh chungchang hi soin chung ko zinga tu ma in ani hi an shelo chuti line alo phusa ema mi tu Singh kha a unau pa Sushana ruang a mu nu in a ke chia a chuata a chunoka chu changa la in ani hian inti larnan alo mangvela mo phurna zong in hlan chop tur hian khoi changa lo lang ve nol nge ani le ti in a soya ni e ani hi Sushana chian cha nia in chalin athi hlim chon khan amazing hlap tu bera changin a chevel chu muntina mu tur oma social media lama po Sushana chungchang po sa neilung kwai thei thin hle ani kha ma se anhan kom chian tak eroin a thu soi ain kalna sa maya hei mai ni lovin Sushana chian tele achung tela in an shiat ngai lo thuan soi reng mai boxi a aza thak zong lak pon za thak du rum tur takani hei wangte po hi ani ma na ani hi mu turawang ta hle a Sandip Singh hian soi to ngin Sushana boral be bom vela khan dana zokim thathlap hle a athi na thlen na huna nen ambulance anda don thlengin ruang an postmortem na Cooper hospital a tinen lam chuan form chen khata la te chon alo sign ve mi a Sushana unau nu te chu alo hnem vel thula ni kha ma se tu na ero media la ka changin tlanchha zela tum ta jok ni in ngai thei ome Republic TV lam chuan sting operation nein achum ni nan August ni somni pali khan Sandip Singh mu tum hian a ina an vakala ma se ina alo lo thung an hnuai thok ni om tak mi pahni an lo oma ani lam la chuan awm na an lo shelo le zel boxi ama biak bo theina emo khonge akal engtika nge alo honang ti te a an zo po chuan engma kan shelo ti bak chana an nei lo Sandip Singh ne na anin kung kai na zo la in an soi du boxi lo anni pahni hian Republic TV lam reporter te an lo kalan hurwal hian an tim le a kongka chon khar nga sok bokani anuwa po kongka hongzau du lawin zo na zo po an chang chadu viau lawani security supervisor la chon reporter how chu Sandip Singh a number an nei lo alo zot ve sek boka Sandip Singh chu a ina a om lawemo a lo thu te soi ve boka hetiang deuh bok hian karliam ta in rin ni August ni somni pahni khan an lo vakal chil to a he huna hian reporter te chu in chunga lu an lo phal to lo bokani Sandip Singh hian ko la chang thei lo boka zo na ni ta chu hetianga om chan hi engwange ni ta ang ani hian media te ma in pholan hi adu lo nge khopuya chwa san dei to jok heti mek lai hian Republic TV lam vek chuan ni min August ni somni panga khan Sandip Singh call detail te chu an chile theitlat mai magde umayin Sushana boral ni Juni Sompali le Juni Somparuk inkar khan ani le Sushana ruangphur tu ambulance driver te chu anin bezing hle ti shat ani vele ta ko record detail alan dan chuan Sandip Singh hian ani ba ka hian Congress leader Sanjay Nirupam chu November ni Somparuk kumsang ni Sompakwa achanga July ni Somni pakwa kumsang ni Somni thleng khan voi Somni pariat lai kola actor Suraj Pancholi nu Zarina Wahapo September sangni Sompakwa achanga June ni somni chung hian voinga akol bokani tin ambulance driver Akshay Bankar chuan Sandip Singh hi Sushana boral ni June ni Sompali zanda rukle minute somli ya khan akola heta hian second somli pariat velanin bia ani anu de udar sari le minute somnga pasari a second somni pakhat velanin bele a ti chuan avoi thumnan chu zan vek dar kwale minute somnga pakwa a chuan Sandip Singh hian akol vele a ti chuan Juni Somparu khan Sandip Singh hian kol vele in second za pali loi anin be bokani ambulance driver hian Mumbai police lamin thu an zofia chum khan Sandip Singh chu ashiat ngai lo thu alo soi to nge bokani ani ba ka hian Kangana ronot he thina he ditak mayami ten kan ngai event chan bulpui berpo fakthoma dai nu in soisel tu anei vele ta ni e he thina hian Kangana aron tong chwa che khan mitam tak he thina wanga ril runa ommek te chu ron chok thoin thinrim na aron siam ta ani ti la do soi kan ni omlove
ani khan Sushan chu Bollywood a in thlarna na satak nepotism wanga thi ni na soya ahwai sen na awangin ama chantu po anga pha fu turangai ani ma se ukil Vikas Singh vek chuan Kangana hi Sushan a thian ani ngai lova Sushan Khan nepotism chu alo tong ani ma se ani hian Bollywood a mel ma te beinan Sushan a thi na hi amang mai ani ati piap mai he thu hi dikti tam takan lo in phum ru nge moni #boycott Kangana ti chu social media lama alar le to bokani mim pakhata phei chuan Adam Lai Khan Sushan nen movie an channa tura hnola star te naw ti in a kawa athi nuwa ero na tho puya chak thu asoi le loi boxi ti nan ziak bok hei ai thu beng verzo kala omcheu enforcement directorate lam chuan ria thu an zo fya chumin a mobile phone pahni an shen sakngal ti thu kha kan che cheu to inarin ani lam chuan ria WhatsApp message thon chwa chen khat mu chuak vele in antar lang vele ta in biak na chuan ria chuan drug dealer aming gaurav arya nena chuan drug tak ang hi chu kalati ve vaklo MDMA ero voi khatchu kative to ti in MD inayem ati zom zata hei ba ka hian Miranda sushi ti a contact number se fachang hian hai ria manrwa te hi anzo chep to anya I una pa shomi ka chan pa kha kandil meidona mi ti te ani nuaya ma se heng zong aya beng ver chu kumsang ni som pakwa November tha a chan pakhat jaya sha in aron text na hi ani chu text a chon jaya sha chuan thingpui emo tuya khan farli vel farsakla minute som thuma changa minute som li nu vela na athok chanang ati hem mai he thu hi akim changin CBI le Narcotics Control Bureau te chu shatir ani to boka report chen khata chuan hemi awang hian Narcotics Control Bureau te chuan nu chuina anchan ve don nia soi ani bok Sushana chung kwa te hian August ni som pakwa Supreme Court in CBI ko ta case an hlan nu khan an fa pathalak chu mangin official Twitter page aming Unite for Sushan ti chuan siama he page hi Sushana fans le a chan te tan an hlan nge bokani heti lai hian Sushana chian pakhat US lama khosa Anisha Matlok chuan interviewer te zona changin Sushan Khan Hollywood lama inson ve tumin ra manna te po aneya chumi chungchang chu an soi dun to thin ni ina soya Republic TV lam chuan ani pahni in biak na screenshot som pali lai Hollywood lam le Los Angeles lo tum thu hla te chu anti chuak nge bokani filmmaker Mahesh Bhatt le model changa actress in leta Ria Chakraborty te June ni riat ni som pahni Sushana thi ma WhatsApp lama anlo in biak velna adar chiam nu in anni hian huat ron le soizui an hlo na sa zwal hle ome Mahesh Bhatt pon ngai o le thei mai to inarin omlo a film siam sadak tru trailer an ti chwa ve te la chuan a chelama a berni na YouTube lama nei mekin du lo tu nga ber video pathum na a chelwung mai bokani ahma khwa thlengin achia thlen pha an lo thon pui deuh nge ni pa ber thlawang hau tur hian anupui Soni Razdan le afanu Puja Bhatt te chuan an Twitter account lama in soi fe in an pa thlawang an hawa an soi dan chuan Mahesh Bhatt an Ria message athon te chu forward message mai an ni an ni ngei po hi athon ve thin tho ti tilangin a screenshot te chu an da tel bokani Mahesh Bhatt ming liao to na chu hlia khu thei takang mo ole khati chin kha tun chumta na kanon ti chwale the chin chu ni le ri mai se le peka aya kim changjok nen kanon le thuayang chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mu tuivek ule